Anya laki din! Anya? Insago-sagunot ni Valerie ni Antonia? Kunang bakit? Wala kay, kasta unay apungtot ni Valerie idinatsyempuan na ida ije balayda. Agasam, tainyawid ngamin nilakay na ni Antonia, ay nagturod. Anya? Ti kunada siguro, agnanayon ang mailimod da ti dakas ng aramid da. Anya ngay, mismo ani Valerie tinakakita, ay dinurabnan Nasaya at ano kas na? Kapag nakman da jeng Antonia, bakit? Wen nga rod lakay, kunam lano asino ngamin akapintasan dito'y lugar tayo. Apay nga ta, jak mo ten makitkita ni Antonia. Kaslasaan pa yan na rumrumwar. Ne, apay, saan nyo kadipay nga amo nana? Ha? Anya ti saan ko nga amaw, Lina. Iso asaan arumrumwar, gapot na mabain. Kat no insago-sagunot ni Valerie di asawa ni Turuyong akabit na. Aniya? Wala na, iso asaan arumrumwar. Nagalas nga mintirupa na. Agasam, taindaramudom ni Valerie iti semento adatar. Katraf pa'y ko naman. Kasta ka day. Ay kagungguna na Tagna kam. Adala nga rod asawa kan anak na. Di pa'y lamakuntin tao. Ay, wan nga rod nana. Kunam lano pa kaidayawan na ti panang dadail na iti pamilya ti akin pamilya. Una yan dayjay nga Antonia. Kas jay ti maganab ti gatel lakas kan kwa na. Ay, wala nana. Imbag ko nam tain sago-sagunot laang ni Valerie. Ay no siya, ha? Ikalik asi Naimbag din tay may ka, Mare. Wala ni, nangyagak iti bulong ti bayabas. Iso ti pabura kiyo. Ta iso ti pagdiram os mo. Iti kasta, agimbag adagos ti sugat ti rupam. Ay na, agyaman ak unay, Mare. Naimbaglaangan. Tada ka lata, tumultulong kanya. No problem. Ura dinak ipangpangag idi. Tulungan ka lata. Oh, si kakit dimot, Mare. Ay, di nakmot kami matulungan nila kay ko. Apay, mangnamnama ka atulungan na kanila kay mo. Idinto, taga po iti kinasayat mo, tinangisagunutan daken ka. Iso aggarumyad day tarupam. Ay na, nusak ti asawam. Saan kamot lang atulungan Gunggunam kit di Yeah. Ay, na. Ay, kunaklaki dinwal aliyati masabat ko. Imal-aldawan. Ay, si kamot gaya manton niya. Anya, unay kamutan, nana. Anya di pa nagkita yung kanya. Al-alya. Ay na, pasensya ka kuman. Di kamot na ilasin nga men. Di pa'y gayam na imbagan day tarupam. Awan bibiyang mo si kabakat. Anya, di ta kaman laangan. Si kati nakaalas ti rupa na. Oh, lakay, naisagana kong tibalon mo ang mapanagtrabaho. Agyaman ako na, bakit? Maalamangan kan, tapno masapa ka mat amapan ijay shop. Wen ka di ka madanagan. Uray maladawak, adulat na ti customer ko, bakit? Anya? Ado ti suki. Mapalalaki man, wano babae. No siya ngamin ti agre-prepare iti motor. Reperag anasayaat. Sa nakas iti daddo mga paspasan da, no ado ti nakapila. Tapno laeng malpas da adagos, kit makaado da. Alawanan, mangan kan kunak, tapno mapan kan. Si kamot manan, Antonia. Wan, ay na, nagsubliak manan. Ma-vulcanize ko man na dalig ti motor ko. Anya? Kasla ka na yun ang maplat ti motor mo Wan nga rod, agkaraflat. No apay mo. Ala, mabit lang nga rod Lipasag pa'y dahito araramidag. Isarunok dahito ipaparamid mo. Agyaman ak unay, gando. Awan na nyaman na, si kakit dimot.
Wan gayam. Sublianak latan intun madamdama ha? Agawin akpay. O sige lang, Antonia. Ay na, itayak pa lang agururay kan ka. Ay, where did you came from? Ay na, nagapuak ije ni gando. Napan ko man impavulcanize di dalig ti motor ko. Na-flat manen? Ay, una yan adalig dayta. Kanayon ang ma-flat. Ayos sila mare. Kay-kayat kumat Takay-kayat kumat, ti agkarasubli ije shop ni gando. Anya? Amo mare, gusto akman kini gando. Anya? Ay na, ay, matungpa ka man ni. Ay, gusto ka man nga ibagbagam nga. Kaim-imbag nga rodan ti sugat ti rupam, gapo iti pinangisagusagunot kan ni Valerie. Ita, gusto ka ni gando? Mare, jakmat ngamin malapdan ti bagikan kwa na. Nagwapo ngamin. Kan malakas ang sex appeal niya, ako nada. Ano? Kwa, manungay ti bayadak kan ka, gando. Ha? Wah, oray saanen, Antonia. Oray libre latan, ti panang vulcanize ko iti dalig ti motor mo. Ha? Sigurado ka? Wen, umdasin ang nakitak ti kinapintas mo, Antonia. Anya? Ay na, si kakit dimat. Rabrabakan nakmanan. Saan ka rabrabakan? Ibagbagak ti pod no. Amom, Antonia, nagpintas ka. Ay na, agyaman ak unay gando. Kat oray si ka, nagwapo ka mat. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na Antonia. Naimbag ka pa ita, naibagam da ita. Ngam ni bakit ko, saan? Anya? Anya? Kasta ti imbagan ni gandukan ka, mare? Wan mare. Isu nga amok nga damot pa naggusto na kanya. Anya? Unay kametten? Siyempre, gusto kan ka. Kaputa si kamat ti imuna nang ipakita iti motibo. Basta. Amok nga gusto kanya. Gusto akmat kan ko na. Ay na, marikrik na. Maadaan kami iti relasyon iti kabiitan na panahon. Ay, unay daytan. Kaim-imbag tarupam. Gapo iti naramid ni Valerie. Sa ita? Kasta? Si kakit dimot mare. Sana bali ata na imbagan matan. Sana ti inaramid ni Valerie ti makalapad kanya tapno aggusto kinigando. Ay, diyan mo Ay na, nagatlan kan sakit diti sa bawil. Diyos ko. Si kamot mare, di ka di marurod kanya. Ay na, kasano ajak marurod. Ada pamilyam. Ada asawa kan anak mo, danga. Nukas jaymot nga minilakay ko. Awan lang nga rodan itsura na. Di na pa'y ammo ti agpagwapo. Anya? Nay, si kamot gayam ti masabat ko, Lina. Narabyan ka mat. Una na, naggapuak man ijay siya. Sapsapulak nila kay ko. Rabiin ngam awan pa'y mat. Ha? Kanayon matan amarabyan tunggal agawid. Sigud mat asaan akas jay. Kasta ka de. Ay na, amangan mat no napan nakiinom kadagiti barkada na. Ay, saan mat amang nginom nila kay ko, nana? Ay wala agpaiswan niya. Nagmadingarod tagparparik na kanya. Sapay la ko mata saan apod no ti atap ko. Ay na, Lina. No pagat atapam ti asawam. Naska napaliiwam. Ay narigatan. Nana, Adda madamdamag ko ka. Kamjak kayat ti agsao. Amangan no siyak ti madaksan. Isuan na sa isayaat. No sika ti makaamaw no pudnaw no saan. anya? Ne, si kamat gayam Lina. Rabiin ngam imay kalata diti balay. Wan bakla, imayak tadda na patag agagara. Napatag? What's that? Agsalud-sudak lang.
Amangan no adam mo may papaniti asawa ka. Asawa? Anya nga ti amo ni Gando? Kat jakmod banbantayan ti asawa? Kasta, pasensya ka na. Sika lang amin tinapanunot ko nga umay pagdamagan. Gayim mo ngamin ni Anton niya asayat ka. Anyat kat mo asawa? Awan, ngam siguradom lang nga awan amom, ha? Inakon. Rabi na yan, Antonia. Agawid akon. Amangan no makadlaw ti asawa. O sige, Gando. Agan-anad ka kuma, ha? Agkita tamanan, inton bigat. Wen, umay kanto iyay siya. Ha? Amangan, no adda makadlaw ka data. No kanayo nak ijay. Awan, basta imutom to ti motor mo. Iti kasta, addalat tarason mo nga umay ijay. O sige, umayak inton bigat, ha? I love you. Naimbag man ta na panunot mo pa'y tinagawid, Gando. Ha? Naimbag pa'y jay manok, taam muna ti agapon no sumipngatan. Ngam sika, agawid ka matan no kay kayat mo. Ay, pasensya ka kuman, bakit? Dala ngamin napatag na panak. Ha? Napatag? Sa dino dayta, ibagam man kanya. Ha? Ay, basta napatag bakit? Anya kalaki din aya. Ha? Maamwak laeng nga da saan anasaya at ngar aramidam. Makaraman ka iti saan mo pa'y anaramramanan. Lina. Ay na, pangaasim mare. Sarda nga mo ti makisinsinara ka ni Gando. Ha? Panagkunak, makadkadlawin ti asawan na. Tapno amom, imay nilina dito ibalay di na minsan nga aldaw. Salsalod-sudan na ano, adda amok maipapan iti asawan na. Aniya? Ay, pangasim man. Di mo urayan nga adda pa'y daka sa mapasamak. Amom mutin ana yung nilina nga asawa ni Gando. Ay namare, kas iti nakunak idikan ka. Awan bibiyang ko iti dayjay alina. Anya kumati maaramidan na no ay ayatak ti asawa na. Anya? Kita amot ngamin tila nga dayjay alina. Adayo pimpintasak nga amang ngam iso. Kas lapay udpay ti kalding di ropa na. Shh! Tangiwat mo. Inton kuan adda nakangagken ka. Narigaten. Awan bibiyang ko kunak tumat. Gaputapod no ti ibagbagak. Numapan nila kay mo ijay Shapyaw. Kastoy ti aramidam, Lina. Nana. Surutam, ngabdi ka agpadlaw. Iti kasta, matakwatam no anya talaga ti aramidam dagandaw. Kunti babae na. Babae na, kunayo, Nana. Katuan, ado tinakakitkita kadakwada. Isu na laang, tamabuteng da amang idanon kan ka. Anya? Sino ti babae na, Nana? Ay makitam to, Lina. Makitam to, numapan ka iji Shapyaw. Anya? Ala, gusto pa'y lang dayta, honey. Ituloy mo to inton madamdama. Mapantapay ag merienda. Daytaman ti kayat ko king kahani. Uray may sa ti Antonia, no kasta. Awisan nak ama panagmerienda. Katuan apay ni bakat mo. Di nakaaw-awisan ang mapanagmerienda. Saan, Antonia? Awan ti ka sweet na daya tao. Awanan ka itibain. Ha? Pudno gayam ti bagbagada kanyak. Apay ang tinungpanak matlatan. Maminsan pay! Day tatirumbang itikaskan ka agatal! Addalang arudan asawam! Day tapay na kinagatal mo ti pangpangrunam! Saan tapay analpas, Antonia!
pangarudan ni Antonia pay laang mat. Ay nagando Arigan, kas kala nagrugit iti asidag, maangangot, inyad adayong kumamata. Kantay babae kumamat nga dapakairanudan, saan akaskin ni Antonia, ano Arigan, kalapati, nga babati tayab na. Pakawanan na ko, mabakay. Pakawanan nga'y bagbagam, ang mga numatungpakan. No saan kayo anatiklo, sigurado nga itultuloy yung lang. Ha! Agsaga na day jeng Antonia, ikalit yung kulak tubat! Anya? Ni Auntie Antonia, natayan. Tarpulin naman dito nakapaskil dito sa angot ti balay da. Ay, agawid akon. Inak iba nga kanilola. Oo na yan. Asino nga hingatan tinangikabil na ito'y atarpulin? Sapay in labing memory of Antonia tinakasurat. Patay kang gatil ka. Sana ko na. Amok. No asino ti akin aramid iti da ito'y. Nilina. Ha? Ti awanan ba in a babae? Ay na Antonia. Kasta unay nga men ti pungtot nilina kan ka. Isu akasta ti naaramid na. Amirisom ka di anaimbag. No apay mo't nga men, nga iti kinaado ti lalaki, amabalin mo agargareang. Ni gando pay laang mag. Ha? Kita man day tang aramid mo, si bibiyag ka pay laang. Ngam adan tarpulin mo, gapulaang iti kinagatil mo. Anya? Ay, makapalnek. Si bibiyag ka pa'y lagayam ng adan tarpulin mo. Amo pay dayjay Alina. Ay, anya nga amu pa'y nga ibagbagam. Ay na, naarambid na laday jay. Gapo, takas ta ulit ipungtot na ken ka. Sabah kay mo't kiti Maawatak mo tirik na ni Lina. Ay, nasaya ato kasta. Adapay mo gam na ba't bati pa nakaawat mo? Kunak nung di ka makaawat? Anya? Ala, gusto nga minan day tang aramid mo. Stop it. Kita man. Oh, idi, kasta una, iti pa nang isagsagunot ni Valerie ken ka. Nga uray la dara-dara day tarupam. Dandani pa na ikat day tangipon mo akas larabit. Mare. Gapulang iti day ta kinasayat mo. Ay! Ita, inyaramidan da kamanan iti tarpulin mo. Agasam, in loving memory. Ket si bibiyag ka pa'y laeng. Ket, gapumot lang day ta iti kinasayat mo. Ay na Antonia, agbalbaliw ka nga minan. Mare. Gusto mo ti bagbangak? Tapno saan ka makadadali iti pamilya, iti akin pamilya? No nagatel ka, kudkudan. Saan? Aday ta agpakudkud ka iti sa bali. Madiday tangar aramidem. Taada bukod mon a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagdibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman ka ba'y itingkay panang tarabay.